entina Ghana fo nyina aye kom etwe nipa baako ese efa ensem a Akyem Asuom o kronti hin na ohonom na obeka fa MP for iso obedi MP for penifo atem no na Ghana nyina atedi etwe nipa akope eye Ghana Jollof Ghana Jollof abekire na adwe ifa Ohene enso obeka fa MP penifo no ho na enye ize ezohwe akasahwe engada petemes week revo de Ohene obeteki bookings but say ase enti abuke no I Penyah block media meso ase ni di mo over like video no that put subscribe button na be click notification icon of latest update na be chire wa adwen da ma me e wo comment section let's also back so no share for so nya bi ahwe you know ya wo ye ni mu senka panyini de nyansa wo panyini tirimu panyini ka se nimdie mu ani nyansam na nkura wa tire no ahweso asua nyansa afrim panifo ho no mo na ka de bi aboye bra but I so interested to see say your generation we mu no sebe empanifo na betu wo mu no enkwase afofa sebe empanifo na betu wo no so mu kasa nyansam e ma nkura ni tie no mu sua bi na nkura ni sua kasapa no enkura empanifo ni bia da ti bonkoso o ma da ni ti bonkoso o mu kasa nyansam nim nyansa eni wo mu nyansa ni wo manum nyansa ebi ni wo manum me brother ga kire o say yekọ Akyem Asuom a kronti na wo honom no e na boadi amponi obodade the third wobedi MPP penifo atem. The 5 people who are contesting wanting to be flag bearers are just sankwas. Look, the MPP of Darocha, Sakiskek, Victor Wusu, Kofi Buzia, Professor Edubuahe, Alajete, J.A. Kufuor, those men of value, those men of integrity are not what we have today. I tell you without mincing words, the 5 people who are contesting, wanting to be flag bearers, are just sankwas compared to those. I call them the sankwas 5. If President Mahama should decide to contest, this is how the scale will be. All the sankwas 5, Dr. Bawumia, Honorable Kennedy Japan, Dr. Brian Champong, Educhum, Honorable Kwabneje, all 5 of them should not even go and choose one. It should be all 5 of them on one ballot paper against President Mahama. And this is how the scale will be. All of them there, and then Mahama here. Emma, a whole chief, labeling former second lady, the wife to the former vice president. One friend said, oh, you slay queen. Imagine someone calling this chief. Imagine obi friend and you said, nere a jantre niba, then it can be Ghana animal. Anka pro why pro in this ni I tell you Zanka ye be wo asia for sia be pedi bakura china gotum enke be wo asia fa kunna ta pedi bakura china gotum but this chief a former vice president to this country Ghana former vice president ne yere a ye former second lady utimi ka tre ne yere utimi ka tre ne say wo ye slave queen labeling Bawumia's wife as a slave queen. No wajane yere ho ote akunya popo twawe so etoto ayampia catch them people flag bearers the candidates catch them so many and they are sankwas, they are useless entities, they of no value. Enso Brian Champo betmato papa akunya na otese no ye mense betmato akunya kwa akoto atwe twidi atmasem Kennedy betmato akunya na boro so ba ote akunya popo twawe so etoto ayampia kasa de bose said Ghana mpenifo beji adwen won ho na chire o man konkon Ghana. You know what if you are afraid of politics of insult, don't start it. Umpehura yenhuru obi. When you're not ready for insult, don't start it. When you start it, obedine woto. Ever dance we na Ohene we beke kan rebusia Ghana Jollof aba na wabete papa we apansam no
na mesi kuro ben na o ma anya ni patini ni bia aboda ni we na o makofa na besi wo so yo hene a ye de mic akosi na nim so onka sei na tete bere mu ana ntokwa wo ho a ya asanto a ba kokodurufo e je so ma ahema wo twe atuo kwa akon ye kon ntokwa brane wanu kro se eche ye se wi wa se we sa bemben wa jiminti ya tam dade eche de ahye unyansa bi anim na anu awadwene na ade ujimi na kwasea abesi ho ahye mma pieto wo hini gyimifuo dwan abesi wo biebie wa no te se de AI ene ye de kasa se ye ni papa na e kasa de a wo hini wa gyimi papa na mpese mi hu kurokura nti kuro no omukọ atifi kwa na afọ ye hunu nipa biara se tintinto kwasea mpanyini wei kwadwo besi a wote ho mma pieto na hye no na anima chinchim abu wato so se ebratam bema hu fini ne hu kankane na nim tietia se ka hira ya bo koso anema kwase ampanyini we ebegina ho so oyo hene na nipa ne kasa wo hwe na nu anti mu hu sa asem efiri na no ba no won sese wo wura ahemfie mpo eye kuro be na enim amamre sa wo masaya amamre ama na amane ne amamre nya akono Ghana ne akofa kwase ya we ya besi so oni ohene kuro be so no sa gyimifuo we ya amofra omo ohene no ya amofo mene nam TV so mankura na adwene nya omo nwansane ne ehu ahemfo ayemu omo we for your church, baby, watching. Good afternoon and good evening, baby. Me da something now. Say, Bonu come get mommy and go for kakra because say, Obama to meet mic, it me camera is in him. Now, or your bar, let me say, ya because or not you on Obana woman and or the obey so. Or not to no ya just a mirror, continue. Or two for board dear me boom kakra. This is now your continue one of two for new crow back also. A pass on my two because answer there. Untimindi or mine so. Untimia continue because Opay and Casasa. So Opa Land Cruiser if any for Shesu, they call show Land Cruiser. But men first a scapegoat. Never say maybe scapegoat cry because if you cry, my hammer couple are not tenable for American on poor first lady, not a well composed lady, but now camera say yellow. Offer still never can my 1 year on 10 net pen minutes about say catch a gun for say as some now kind of na can for saying sake or because we say anything from picture normal land cruiser. Who are you foster? Wo repair man for o say ni wo ye ni wo afesa obakosem kakra na ye nim be before ye bu it na di obu apie ka kire o say fa camera say na wo share wo say kaka motofi o trick camera si onim na o ya just camera no the same thing obaye no share wo say kaka motofi no ba gina camera na ka say Ghana for who like you are pleading say asem na o kan wa na o should take it to heart. Yes, adia, the amount 24 hours. Yes, adia, we could be bookie pa, obe bookie. And then, I don't know, be a sorry, can be a sorry, as a policy say cheap, so be a sorry that I am well for, or be a sorry, not trick my name, no come cross him. And then, say, we anything now, Shesu, they do NDC. Nay, cause election, I am call you penny, you have friends, be sent to me election. Say Japan no po ayesi on your presidential material crap on your presidential material still MPP member tia ma o me no na beto Bawumia o ye this year Bawumia ye darling boy abeto ye ka se wo ba ye no wo say ye mpe wo MPP mu wo say no ye mpe wo MPP because unu adwin bia ye de kasa so pin unni bi te ye ka che o say se na ba kan ye betre sign. But because the confirm no contest, have 5 aspirants in no contest. Who draw baby? Who draw baby? In terms of everything, who draw baby? Now continue to go with the mouth, no couple. Omo na see on the mouth. Omo so your first time to two. Ofa, e was na bottom. Never can say. E so one am can say o can. Yes so ye fair na ka wanim. Because we are here now say bi unim yansa. We are in a unim name so calm man for him. It's one map by yentem. I'm a patron there. Over, we go there, a wood dear, Madame Massey. And a power dear. Me before a fool woman. Me before a fool. At the same share, or here as some now walk out. No, Ohene crowd and politics found being
politics found be. Edu say a koto aba. Na mo sign. Peace one. Shasem pay free one. Shasem. Hey, put me be one with the AM penny for. Etitiri for. Mema who say mema me. I want for. Some yak sankwas. Hey. Ohene man for bua ma oni wakonya. Seriously. When I'm over ya, now Colani be my mama. With a Colani Mwadi. How dare you say with the AM penny for? Hey, yes, moon. Oh, you're in Tiana. So you have the right to be due be at them. Ghana, the song was sent too much. The song was sent too much. Moon penny for na mobile can you say, Mamma, young Colania from me answer. Who would you know on himself or more sound? Hey, me support Dr. Mamun Bawumia. And I'm just a member be a dinner baby. Eddie, Mamma cannot them. They catch it. Who the woman now fly? Omo ye no penny for more me party. You respect so many women. Next time you kasa ye man answer in brain. Ghana for asamaba. Se mo kai sa, mo sa picture where that see. Mo kai sa Ohene we. Ai. Ono na anakofo ado ye mo solo ye. Na hu se Ghana for bebre mo kan se anakofo ado anya ade. Se Oma Ohene na sole ansa na ochiam. Ma men chira sa asem no men chira wo. Yesi wuni ma asema ase a bisem. Wuni ma asem mo bisem ansa na wa jeje. First of all, yesi kama na akofo adoko program no. No Ohene we or that so. No oya we pa se na akofo ado eba program na se. And so Ohene no onye na agence ogba program na na kwaro ko bi ano de amakro no nso Ohene no onye na agence ogba program na se na kwafo ado ko duru ho na Ohene ne maaye Ohene ni mpenimfo ne kasa kire no na Ohene be so beti omo pane chop se president abeduru Ohene mfi echire na ono ane boto ne yemansa na okodwale aba siesie no aba program satan na kofado eti me kam me aso air condition sisuma otim because Ohene ne metina for man na kofado ntimi mpi e metina program na se me ye de obeye asa no akọ Ohene na ne boto ne yemansa obetina program na se obetina program na se na kofado ba be chiechi omo so a because of nakofado hu ye na hiniti wan sole abla ne na himfu ni nyina sole nakofado no oba be chi Ohene wo waste na nakofado time na oba be chi am still Ohene na sole ena ma nakofado bufu ye na oda ne se on sole because me free Accra was a himfa because of ukuro ahu donti ma ba se bibia no de ama ukuro once one for respect ama me ametina ho wo ti krom ho awo one ma metina se me fi Accra ba ben gina wa twen wa abetina almost so many hours wa moto ye ma wo ba ye no so me the respect amount say ko bi mpa kan na ko don ho ngotia no me the respect amount ananti aba wanim eba be chia wo so a wo respect me nti no wan sole ena ma na kwado owoda ni se on sole no nti se muni mase a sa na asetie sa Ohene we anso na nde wa ba se MPP fo ya omukopre delegate ni nyina omo ye sankwas na Ohene we am se no kromfo no mo bia ntimi ntunufo ye Ohene bo ho no ma ono no kromfo no bia suru no nti oya ade a ntimi ntunufo ena ese Ohene ontie futu nso no ena owe takrabo Ohene ye wa sha ase no MPP for youth no they bring na dom political game nti de wa sha ase no de
O de emba part 2. Impanyifo ka say obakwasia enyini. Sanso na oba nyansa nyini nso nyini. Na kontini ya ofre no so e kontini wo asuo me de me hunu so onye kontini wagimi. Wei oyo obakwasia wanyini. Enu nti no oyo gyimifuo esan say nyansa mu no onibi. Adwene mu no nso no onibi. Adwene so nko na nyansa nko. Nwe ni nyina nso abo no. Se de jonso aba akokọ. Wei oyo bodamfo okasa mentie no abodam. Adwene nya adwuma. Oyo gyimi a onim nyansa. Oyo ne niema se aboa ondwene sa ena oyo ne niema. Se won se kwasia panyini bi sei ekasa. Membo ne se nipa na ekasa bo ne se aboa bi ena ekasa. Na ye sei se kokram. Wan fere so beton video so a yenso yan fere se de asawa beta so. Se wan bu ne ho no na wan hunu nyansa se oyo continue wo asom. Na de ne gyimi ba be politics abeka kwasia asem de a ende na ye ma welcome to the world of politics. Baby a hono no yensuro bia. Esan se politics mo no yan fa oni nipa awe. Se wo de wo ho ba na obeka na asem a nyansa ni mu a ye de eye asem a nyansa ni mu ne beyi wa no. Esan se wagyimi a aha sei no enya na ebe kire onyansa. Yenso ye gyimi ni yegu ha. Esan se gyimifo na gyimifo hia ebe ho mo magyimi ye. Enu nti se wagyimi na se wo de wo ho ba sa wo ye ohene a wo ye dikuro ana se ponti hene e we kuro bi ase na wambu ho ene bia ofiri ba no na se wo de wo ho ba the field of politics a ye de ye be penti wo se de wo pese ye penti wo ne pepepepe ne mom no se wo de nyansa ba e de nyansa e be hia wo ye se wo de gyimi ba e de gyimi hia wo kwan na wo de nyansa nso ba de ya e de nyansa nso be hia wo kwan na wagyimi na wo de gyimi aba de ye nso de gyimi e be hia wo kwan enu nti no okonti hene a ukọ na ukoti na oba behini na enso no unnim nyansa nti ukọ ya ukoti ye no wa ma behini ya ba be ka kira wo se wagyimi na Jollof se men kan kira wo se uye gyimi fa onim nyansa na nipa obo okonti hene no sa nipa no osu no kosa onka so owu onfa ne nkwesa nse nyansa ablante bi na social media addresser o he e na o se o de Muhammad na wa na de MPP omo apiri nyina gina ho nipa 5 no o ma dwen no Muhammad no munum nyansa o munum nyansa bia we wonyo he Asuom Ohene ye friend of Fusu ya pinto so mienu ba man discourse obi anim we ye ne si konti hene eni 1 year nye tu no e ma ko fa langa de fodi de chimi ya chini ko tumo ko fodua e ma me ka say asem no wo che he ho aye mu aye kra ne nsam nyina bebre so court eti ma obi an for he Ohene to no so ye friend akwasi ring gold on ti mi nya Ohene na we hwe ne kra won so Ohene ne hu ba bia ne we so Ohene ti mo for Ohene to no so ana mo post ni mo trend na we Mahama ba ye na ordinary board so ofri Akyem Asuom ana ordinary board so no nya ska akra ana dia kan na ni nsem hu se ni ma so ya na oye ya chi ni tum last year wa ma hoto Asuom enti we mo bia for Ohene to no so ma mo nka sa mre na we otimi nya Ohene hu ba bia ne we so Ohene we ne hu ba bia ne we so Ohene what you say okwa Asuom a ewi fo anko ne dinachi wo Asuom nyi ne papa bia ni akwa we yachi okwa ho a oba no address Ohene no akwa fa wi fo dinachi gadam sefo we ne hu ba bia ni ho a eso Ohene eti mo bia mo ni din ka so Ohene na on se Ohene oba bia do me pilatu wa na ote eno obesi hotel bi Asuom wo na oba oda ho eno apa kwala ketikiti bi na twempra onye Ohene ba bia sa blantie wei eno no ni nwa to so to ne so se oni ni nwa ba o etika me yamfa Ohene ne kura ma no eso me ofo Ohene aye ya no so ebi Ohene ne ase de otino betimi aboa no eni ye ne wei otimi nya Ohene ba bia eti mamo fo Ohene to no so Nana Jimmy Nana Kwasi Apeni Nana Jimmy Nana Kwasi Apeni Nana Pacho Mijunso ni ejina no na wa Jimmy Dodo Nana Jimmy Nana Kwasi Apeni wa wabusia onni obi a oduru Dr. Bawumia your whole generation you can never find somebody like Dr. Bawumia. The youth of the MPP is not going to sit down to watch a fool like you think that they have sense in them. You don't have anything in your head. Who are Kwasi Apeni? Who are Jimmy? Now, nobody has told you yet. And people are following you. People think that you are a king. You are not. You are a useless person. Who are Kwasi Apeni? Mamen Kacha also, who are Kwasi Apeni? Who ni nyansa? Who Jimmy Dodo na? Me Johnson ni Jinanom. Jimmy Dodo. Nana Jimmy. Nana Kwasi Apeni. Mame, comment section. How you Penyah Block Media? Accra.